Eskerrik asko denoi, eskerrik asko zuen gertutasuna, laguntza, babesa, indarra eta ilusioa eman dia zuen guztioi, egun hauetan, aste hauetan eta hilabete hauetan. Eskerrik asko nire alderdiari, eskerrik asko Eusko Alderdi Jeltzaleari, niregan jarritako konfidantzagatik, eskerrik asko bihotzez. Eta eskerrik asko baita talde sozialistari, zuen babesagatik eta gure arteko elkarlan borondate irmoagatik. Eskerrik asko nire familia eta lagunei, nirezako gauza bera, zaretelako, eskerrik asko. Recuerdo bien la primera vez que entré en este salón de plenos, fue hace 10 años, formaba parte de la mesa de edad, estaba sentado aquí bastante cerca y aunque ya entonces sabía que este lugar era importante, hoy soy aún más consciente de lo que representa para nuestro pueblo. Tenía 26 años y en el fondo era todavía casi un adolescente, cosa que todavía hoy me siento un poco y me lo vais a permitir. Hoy asumo esta responsabilidad con más experiencia, con una mirada seguramente más amplia, pero con el mismo sentimiento intacto por Sestao. Hamarkada bat igaro da eta denbora honetan aukera izan dut bizipen asko izateko. Pertsona, elkarte, merkatari, langile, kirolari eta bizilagun askorekin topo egiteko eta batez ere Sestao hobeto ulertzeko eta sentitzeko. Eta ez soilik plano batean, baizik eta sakonean, kaleetan, parkeetan, instalazioetan eta tabernetan gertatzen den horretan, egunerokoan gertatzen den horretan. Con esa mirada, con todo lo aprendido y sentido, asumo hoy la responsabilidad de ser alcalde de Sestao. Eta hau ez da ohore hutsa, hau da konpromiso bat zuekin, hau da konpromiso bat gure herriarekin. Porque gobernar no es imponer, gobernar es escuchar, gobernar es dialogar, es decidir con responsabilidad, eta hori izango da gure ibilbidearen oinarria. Ez gara datorren urteetarako bakarrik gobernatzen ari, gure begirada herriaren urrengo hamarkadan jarri behar dugu. Eta horrek eskatzen du ausardia, horrek eskatzen du egunerokotasunari erantzutea, baina baita etorkizunari aurrea hartzea ere. Horregatik Sestaoko bizi berritzea izango da gure helburu nagusietako bat, hirigintza arloan, ekonomian, kulturan eta gizarte kohesioan eta beti ere gure nortasuna eta gure memoria historikoa errespetatuz. Queremos desde luego un Sestao con oportunidades, un Sestao que cuide de su gente y de las personas, que no deje a nadie atrás, y para ello este ayuntamiento será una institución con las puertas abiertas, cercana, un ayuntamiento al servicio de las y los sestaoarras. Eta bide hori, ez dut bakarrik egingo, talde oso baten lana izango da, eta herri oso baten ahalegina izaten saiatuko gara. Horregatik, eskua luzatuta daukat, oposizioko taldeei, elkarteei eta herritar guztiei. Elkarlana bidea dela sinetsita nagoelako. Eta ez dut promesarik egindo, amaitzekera natortzue, baina badut hitz bat, lana. Lan egiteko prestutasun osoa daukat bizitza, emateko prestutasun osoa bihotzez, buruarekin eta herri honen aldeko grinaz. Y aunque no tengo todas las respuestas, sí tengo algo claro, Sestao merece lo mejor. Y para ello me exigiré lo mejor de mí, dar lo mejor de mí para defender allí donde haga falta cada día los intereses de nuestro pueblo y de nuestros vecinos y vecinas. Gure herriak beharrak ditu, horregatik herri justuago, solidarioago eta aurrerakoiago baten alde lan egingo dut egunero. Eta horretarako inolako dudarik gabe behar zaituzte. Hau gure bidea delako, eskerrik asko bihotzez eta gora Sestao.